آلوزیا دناوبر ترکیه و یونانستان دایا لسر دریای ناوراست توی لودگاه یکیتی اروپایی یک و دوی جوت مهم و 6 جوین نشاندهین لشکریین ترکیه و یونانستانیین دبنبانی ناتوی دهم وکی کشیک نچاره سرکری بردوام دکم. دنوا هفته که در ترکیه و یونانستان دجبری هف لدریای ناوراست و اگهی جاره که در ناو تکس را گاندن. هری داوی سر و کماری ترکیه رجب طایب اردوان دیار کرد کو نه لدریای ناوراست نه جل اگهی به تو اوای اوگای که پاش در ناویشن و اوی مافین خوب بپاریزن. پسپوری پیوندی ناو دولتی پروفسور دکتر حسین باج درباره وی مجاری دیار دیگه کو هرچی قازنها دریای ناوراست کشوه که کنها تیا چاره سرکرن دیار بکجیم ترکیه به ولاتین دجبرهین و که اسرائیل مصر و فرانسه ایرم پینگاوین لحف کرنه آویتنم. Bir zirve, Akdeniz zirvesi yapıp bütün ülkeler... Helbet Türkiye dixwaze ku lütkeyek Derya Naverast bêl darxistin û hemû welat bên bi hev re biaxivin. Her çiqas niha li qadê kêşe neha dibe çareserkirin jî Tirkiye bi Mısır, İsrail û Fransayê re ji bo parvekirina enerjiya li vê derê hevdîtinên lihevkirinê dane dest pê kirin. Ji bo lihevkirinê jî Almanyayê wekî welatekî navbênkar bikartîne. Rojên bê de hemû alî dê vegirin ser pozisyonên xwe yên berê û dê Yunanistan ji vê rewşê zirarê bibîne. لگل وی کشوری کافکاسیا یا ناوبر ارمنستان و آذربایجانی در روجا و بسپورین ترکیه دم مجاره سرکیم. درباره وی که دش دکتر حسن مسعود اندر دبیجم جبو چارەسەری وی کشی نهادری خویا دکن. او دواری چارەسەری در ترکیه و آذربایجان باوری به روسیا، فرانسه و امریکای ناینن. Bu operasyon, Azeri ordusunun operasyonu Nahaj bu peşilegirtna operasyon arteşa Azeri ya li ser Qerebaxê du rêhene. Yan Azerbaycan heta ku tevahiya Qerebaxê bi dest bixe dê şer berdewam bike yan jî rêxistinê navdewletî dê garantiya vê yekê bidin ku artêşa Ermenistanê gav bi gav di demeke berfireh da dê bişûnda vekêşe û deverê radestî Azerbaycanê bike. Baweriya Türkiye û Azerbaycanê ji bangên çareseriyên Rusya, Fransa û Amerîkayê nayê û dibêje bila hemû raya giştiya cîhanê pêşiya kiryarên Ermenistanê bigire. هر وها وزیر کارین دروی ترکیه مولود چاوشولو جبو مسئله شر آذربایجان و ارمنستان سردان آذربایجانی کر و بسر حکومت آذربایجان الهام علیه ور لحف رونشت. لگل وی که چاوشولو جبو کشیای دریای ناوراست شیم به هف پست خوی یونانستان نیکوز داندی اسره هفدیتن پیکان. و ترکیه دخواست اف هر دو مسئله جی بریا دیالوگ بین چاره سر کرن. ورال ERİŞMİŞ. کردستان 24 انقره.